Mual maksa mual. Oh tenang ayah. Sok simpen deh lah simpen. Hey, Spesial buat yang punya wilayah. yang punya kawasan Sukadana. Mangga. Kangge bos naon tadi? Yang punya samping kiri. Kelingan, kelingan omongin, kelingan janji rabakalarane, bayangan aduh bayangan, bayangan ninggalkan pikiran gelisah, rabakal sulaya radi sangka-sangka. Iya teh apan lagu teh teu dipanjer Bang. Sok aya nama wayah ngodok Bang. Tos ulah culak cilek ka ditu. Mangga Bi. Yang punya samping kiri. Asik, asik, asik. Bapak manya tenang. Aya waksana gilirana. Mangga Pak. Nitip kadio. Pasikeun, pasikeun. Hey, hey. Nah, ayo Pak. Nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Duh, kayak nenek temeng rasane. Nuhun Bapak. Esuk sore hatur nuhun. Masing-masing ketemu baik. Itu mah nyawerna langsung. Bising bae sasalaman mangga. Wah, ulah ketenangan. Duh, kayang kene teman Mama Intan rasane. Esuk sore pengen ketemu bae. Kelingan matane, kelingan meseme, kelingan lambene, wayang di kelakone. Itu salahnya anak itu. Kelingan, aduh kelingan, kelingan ngomongin, kelingan janjine, rabang ngalarane, bayangan, aduh bayangan, bayangan ing mata, pikiran gelisah, rabakal sulaya, radi sangka-sangka. Wah, manya pehiren ku si Abah. Oh, itu dia bae. Dua anen, dua anen. Dirapel ini dirapel. Atur nuhun. Oh, cici. Cici lagi hadangan. Terus, terus. Abah yang punya lagu. Apa nu gaduh lagu? Spesial kami tamu undangan. Wakumis. Wakumis pada nyawer. Bah atau seleb? Aya kene. Aya. Duh kayang kene temen rasane. Esuk sore pengen
layang radi sangka-sangka. Habis, hatur nuhun Abah.